Anyang laki din! Nay, kasla ni sungak matiag pukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa naturog. Kamadakit din nagpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala. Salbag kayo amay. No siya. Awan ka po dang gawunak tumat. Mariusep, net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Tunggal mabartak. At datang agpukpukaw. Pimala. Unamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkat supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwan ha. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak asupot. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman atin nagbarta kay dirabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manin. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, kasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Una yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ma talaga. Una. Apa? Anya? Or-oray karumar na kiti naglalastog akaruba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarita kida. Di rimorda ko ma. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastud mo na mabartag ka tinagadaw. Yaman mo. Ikalaagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkarito hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? No, sana dagiti karuba. Naglalastog paray. Salbagda kay di amin ao. Anya? Mamamuti rumar. Uray may isa. Takro da magayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw no. Awan din naturid amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na. Ti bagay ka maskula daw. Masal. Pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti ikarkarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre. Ati. Iyak. Iso dagiti lastog akaruba paray. Lastog da lang ti adaw. Kinapudno na. Mabutang da kanyak. Bakla damin na. Ayan niya laki iti. Kukulada! Nasaya at tanagranata si kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninanamay. Pudno mo. Ngamday. Pangaasim man, ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo, di na minsan arabi ay. Ha? Ado, ti kaaruba nga apiktado, gapo iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti inanangam si Kamot. Adda ka di taigid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana, mate. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nga nanan. Ayak! Abay siyo nga. Talagang nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Gada ka man na sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka awang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may dito'y balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Auntie Mona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay, bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. Uri ba? Ibagam kadakwada, tadagi tilasto ka karuba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal maparte ka. Ay, kaya iso dati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag kajay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun at talagang asawa na ti mababain kadag iti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanain kumot abagbagaan, ngam awan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yan ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Naku na mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngam awan lata. Jack mo, no adda pa nga tanamnama na ng agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw day asyungak. Binagbagaak ng awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na asa o. No asino man tinatulad dito lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Sungak, ang damanin ditang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din ayaday di a lalaki. Nakasla daram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalasdaw. Urayan kayo rin yung kalasada. Urayado kayo. May saklain. Takot kayo, hindi Kaputan maskularo bagay, kaputan yaw. Ala. Iso ako limong kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. Kanyat ko na anak. Kaputan kayo. Kabutang tayo ano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasak man ti mapan ijang balay dahin tonpikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagpagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat tiyan! Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Kat, ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din na padangay bagam kanyak si ka bakla. Anya? Adda nga rin ikatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo yan, hoy. Apay si ka, naglastog ka. Kasta unang lastog mo kat supot ka, Mat. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabuteng ka. Ha? Kunamsa na dyak mo. Oho, salbag ka kigi. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita amot taglawlaw, Adata dito tirsina nga mong kastakin, hindi bagbakan na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka amaamuan da supot ka. Itaulitan na, ital na, Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo na. Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, unay yan. Ay nati ibagbaga mamaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan ti mayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta baklang. Tano saan ng mga pinasubsobak, tawanan baing. Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da ya baklakan ka ta pagpupungtutan manan. Ay, intong kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ka kita mantilaing na. Anya? Nagadumot nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamot nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong kwana. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanen. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay ding asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amam ka din no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi. Ngam nakita namat ijay tersena ni bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syungak. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anak ugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaunget ka matkin ni bakla. Ay saan kumare? Anya aga po ang makaungetak kat pudnong matasupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pa'y akas taunay aguram kinibakla, si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may sakamay. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay, ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, day taga puta na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim. Maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exerding ka man, unay mo da. Sopo mo ti magbaka mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de. Matmatay ka, nitibain ka po iti pan nakabuking mo. Salbag ka. Naglastog ka.
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, sika lang, tilastog asupot. Anusan ka lang kunakmanan ni. Ananusan ang kaya mo muso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikaw nga, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman akit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mag. Ay na! Kasta unay ababain nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak, adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, atunggal adapaskan kat awan kan nga agkaywara. Anya? Imbagak adi, nga isu asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, sti sa pamudipay. Kat pudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam, kat namin anong matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Isu apagyamanak unay ni bakla. Gapo iti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarim mo unay. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakuge. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakay. Agbababawi ka ng asawa ken ka. Agpada talaang nagbababaway kan draw. Nagrigat ti biyag ko, idinakiasawa ken ka. Anya laki din. Agsinatang arudan tapno malpasan ti amay. Ay sana ka mabutang amakisina ken ka. Gaputawan metlat sirsirbi maun. Anya ti kayat mo asawain niya awanan ti sirsirbe. Agrakayakan kan draw. Anya? Nagturad ka mangibaga kanyak ngagsinatan. Mangsapulak iti ubeng ngam iti sika. Anya laki din. Uray siyagmat. Agsapulak iti ubengam iti sika. Now, adda mangayat kan ka. Adaw ti mangayat kanya nga oray lakaya kon. Isong agsinatalangan kaputa di kan ay ayatan. Kasangsangpit ko pa'y laang nakamisuot ka man ng tatang. Kabusor ko ti inam anak kao. Apay, nagapa kayo kadimanin kaninanang. Huwain verna. Nabanuga ka na magaw-awat kan kuwana. Anya nga min tinagapaan nyo kaninanang aya, tatang. May papaniti sinulay da mapukpukaw. Anya? Sinulid laang ang mapukpukaw tinagapaan nyo kaninanang? Nagbasita banag. Basol ni nanang mau. Gaputa ipabasol na kanya ti panakapukaw ti sinulay. Ay, unay kayo lakit din aya, tatang. Ornosan nyo manday tabagbagiyo kaninanang. Kababain kadagiti kakaruba ti panagbinbinog kawyo. Ni nanang mau ti pangibagam iti dayta, Berna. Saan kata siya? Mala, kasaritak nga ron ni nanang, tatang. Di kay kadin agap apa. Makisina akon kinitatang yaw anak ko. Jakon ay ayatan. Husto day ta, nanang.
Sinulid la mapukpukaw, tinagapaan niyo? Bastos kit di dayjay nga, ma'am. Gaputa pinukaw na jay sinulid ko. Imbes nga dapagdait ko itinapisang apantek. Ala, siya kung ti gumatang iti sinulid. Tapno saan kayon nga agap-apa? Basta, jak kayat akasaritan ni tatang yaw. Masuruna! Nasaya ata si Mangput kan manong lito. Apay ka day, Berna. Nasangputak nga agap-apa dananang kentatang. Gapulaeng iti mapukpukaw a sinulid. Anya? Ay, kababain man nga rodahin kadagiti karro ba? Ti panagpinpinnog ka da. Lakit di manong. Iso agim matang akon iti sinulid. Tapno sandan nga agap-apa. Nasayaat nga rod no kasta, ading ko. Di ko nam kasarita ka. Di ko nam kasarita ka, mate. Be, kamot Di ka man lakasason. Anya laki din. At dalatakin ka no di na kayat akasarita. Nagswerte ka no kasarita ka pa'y kandro. Oray man saan tagag sarsarita itag nalayaw. Wan, day talagayam. Wala, para makita no asino ti sana makaanas. Aginggat ingana. Di kan kasarsarita. Kagurgura ka lalaki. Kagurgura ka mo ta babae. No adda mapukaw, ipabasol mo kanyak. No ammom lako mati agidulain, saan kumangag pukaw ti usar dito'y balay. Apay, saklaeng ayat agkamkamalay. Oray si kamot Anya ko mati nagkamalyak, alaman. Di monto pa'y amo taglutaw. Saan anaimas ti panaglutlutaw? Anya, itapay nga ibagamday ta kanyak. 40 atawan tinapalabas a panagdenata. Sumardagan! Sika ti sumardeng! Anya nga raw ti kayat mao, Sika man! Anya ti kayat mo ang mapasamak ita. Agsinatan! Wan! Agsinatan! Wen! Anya laki din? Oray man saan tanyagkit kita? Wan! Uray saan tan nga kit-kita! Malas ka iti biyag ko! Tatang, nanang, nasangpatan kayo manin nga agap-apa. Di kay lamaum-uma. Kababain launa yan kadagiti kakaruba. Diyak kayat akasarita da ita nga inam. Ad-adapay adi ka kayat akasarita kandraw. Nagalas ti ugali mabakbakatan. Naalalas ti ugalim alaklakayan. Ay, anya manin ayat ipagapapaan nyo. Daytay nama. Nagalas ti panagsasaw na kanyak. Makasaer. Sika ti makasaer ti panagsasaw na. Di kan kayat akasarita. Ay adadapay kanyak at di ka kayat akasarita. Naglaad ka bakbakatan. Nalalaad ka. Gusto daytan. Kanayon kayong agapa. Nagbasit laban nagtipagapapaan nyo. Anya laki din. Ore man agsila kami kininanagyaw. Saan anasakit ti bakrangkaw? Isardeng yu kuman tinalabas sa panagap-apayo kininanang. Tatang, saan kayo matakas tayo day? Baso lamin da ito ninanangyaw. Nagsaya at akin kwa na ngam kanayon lang ngaungongtan. Imbes ada kayo kuman timang bagbaga kada kami nga anak yaw. Ngam kasla pa yan da kami timang bagbaga kada kayaw. Nasakit la tinakim ko iti inayaw. Litaw, awan lagat siyak ti pabasulin na ano at damapukpukaw. Ken awan kanon sir-sirbi ka tao. Tatang, isungag sila kami laengan kininanangyaw. Tapno malpasan ti amin. Apay day ta nagdakilabag mau imeng. Awan bibiyang mau. Apay, agtalaw kan? Wan, sada kaun ngagpakpakita paikon ka. Aya, Agtalawa kaun, tawan mo't serbe ti panagdinata. Kanayon ta nga agapa. anya ngay nga raw ti maramidak nagtalaw kan? Wan, talagang agtalawa kaun. Okay, papanam ngay. Kumpormiditan na. Adaya mat lugar akomporme. Awan bibiyang mau no sa dino ti papanak. Anya pa lang nga roter aramida, imeng. Agtalaw kan bagkati maun day ta nagdadakilabag mau. Talagang agtalawa kaun kandraw. Sana kaun nagpakpakita pa'y kada kayaw. Pumanaw ka nga roden Anya pala tararamida. Dinakman apuraan apumanaw si kakandraw. Itay mo pa nga ibagbagang agtalaw ka. Ngam adda ka pa'y mula diti balay. Di kan ay ayatan. Ure siyak, imeng. Di ka mo ay ayatan. Goodbye. Goodbye, mat
Tarupam? Tarupam ba't Inakaon. Hala, mapankan. Inakaon kan draw. Agtalaw akaon. Bagkata kaon tinagdakkel abagkaw. Bagkatimaon ta pumanaw kan imeng. Di kan sumanaupay. Anay kaw. Anay. Ay, kilaat asim makiti dyan kaw. Ay, anay kaw. Apay dito nagdadakkel abag, nanang. Bagko nga agtalawan akaw. Anya? Agtalaw kayo, nanang? Wan, nauma ako na mangkit-kita kinitatang yaw. Kunakman no nagtalaw kan imeng. Adda ka pa'y matlagayam dito'y balay. Simakit lati tiyan kaw. Iso amadamdama akton ngagtalaw. Tatang, nanang, isardeng yaw ti panagap-apayaw. San anasayat na ita? Day tamam ti saan anasaya ti ugali na. Manhid day tataw. Anya ang manhid asasawam dita. Awan rik na malaklakayan. Huston, tatang, nanang. Di mo matlagayam maiturid tagtalaw, imeng. Awan gayam kwartak apumanaw. Di nakatawaan kan draw. Malas kay tibiyag kaw. Kundi karit kang agtalaw, di mo matgayam maiturid. Takraut. Sana katakraut. Pumanawak taw numadamdama. Apay ang madamdama pa'y laeng. Pumanaw ka itan, gaputasan akong anaragsakan ka. Sanak meten anaragsakan ka. Manhid. Day tamanan ti bagam kanyak imeng. Sa anak a manhid, talaga laeng adikan kayat. Gaputan na uma akong kinka. Ay, na. Apay nga grungaab kamatayin imeng. Nagalas tilangam. Talaga sana na maurnos ti relasyon ta kandro. Sana na talaga. Ay talaga sana. Kaputasaan ka na kayat. Agsapulak lang iti sa bali a babae. Daytay ubeng ngam iti sika. Ay, aday ta. Nakaluto akon iti pangmaluman mi. Agidasara ko ni ti lamisaan. Berna, ikanak maditi pulutan, anak ko. Ah? Nanang? Nabartag ka mata si Mangpet. Ada pa igam mo at ngadan. Magaw ka di pulutan na, Berna. Ituloy ko ti agin na bitiyarak dito'y balay. Anya? Apay nagbartag kayo ngay. Wan, kaputawan, matisarsarbin ti biyag ka. Dinagmutan ay ayatan ni tatang yaw. Ay, anya lakit din aya nanang. Ay, ayatin na kayo ni tatang. Saan arumbang anaginom kayo iti arak? Basta. Kay kuti agbartak, Berna. Ay, lipat. Tago na mamimpinsan di tatang yaw. Ay, urnosan yung man kit di bagbagiyo nanang. Di kay sapayin agdigdigos. Kuso-kuso ti bokyo. Rayan na. Awan mo na, bibiyang di tatang yaw. Nga urayan niya tilangak. Nanang, agdigos kan urnosan yung mat ti bagbagiyo. Sabalin ti pay udyaw. Uray si kamat tatang. Mabaybayan yun ti bagiyo. Agpada kayo kaninanang. Asaan nga agdigdigos? Ay, unay kayon aya. Anya ko mangay, Berna. Oray man sana ko nyagdigdigos kat mabalain. Tatang, saan kay nga ubing abasit nga agpaspasugnod? Nagbasit abanag ti saan nyo apag kinkinawatan kaninanang. Nalabos nga minday jay nga inam. Kasla sa anak alalakin og sasaw. Dinakpayan ibainan. Tatang. Oray man jak makikita day jay nga inayaw. Jakon pagan-anaw, gaputan nagbangsitan di payod na. Di pa yan agtut-toothbrush. Huston, tatang. Ang mga numanggag na kayo ni nanang. Aga pa kayo manan. Ay talaga jakon pagan-anaw ni nanang yaw, anak kaw. Jak kayatan day jabak bakitan.
Talaga parikot dananang kantatang, Berna. Wan nga rod, Manong Lito. At dadangag pa iso dito balay. Ngam saan damot niyag pimpindan sain. Masikuranak pa yan amang bagbaga kadakwada. Ay, so bay aklat ta idan, Manong. Ay oray siya kading kaw. Nabannog akaw namang bagbaga kadakwada. Nagbasit la ba nagtipagap-apaan da. Di da pa yan masangot yag digos. Sa balin ti pay udda. Nagalsamdan. Anya laki din ay dagiti dadakkel ta. Iko na nga tani Kandro. Jak nangag dagiti bagbagana ang nagbangsit ti payud ko. Para makita. Agdi ko sakman. 2 nga oras. Kalpasan na. Jay mat bang-banglaw ti digos ko. Kanagbado ak iti seksi. Mapanak tupay agpariban. Tapno na pintasa. Ay. Narabyanak ang naggapo ijayan da pari tumas Jak matin na puutan ti panaglabas ti oras. Rabi mat gaya man. Nakalukat mat ti silid ni Imeng. Ken naglawag ti silaw na. Nagsida kami pailaeng iti pagturugan. Jak pagan ano day tabak bagatan. Mapanak mo tin iti silid ka. Baka turturog akaw na. Kasla. Sa bali mo't ataaw di nakaidda iti katray. Naurnos ti buok na. Nakapantay. Nakabralaang. Sino nga'y day ta babae? Nagbalikay. Ni Imeng. Diyos kay. Apay ngay akas to'y matentirik na. Nagpintas matan ni Imeng. Kaslamatan balasag amat maturaw. Sino ti mga apros kanyak? Kandro. Imeng. Anya tararamidam. Ay, di nakaprosan. Agreaw. Di ka agreaw. Imeng. Anya tararamidam. Di nakagkan. Ay, Maria ka. I love you, Imeng. I love you too, Kandro. Verna, agar mo sartayo ka din, anak ko. Nakaluto ka ka din, Berna, anak ko. Ha? Nanang? Tatang? Agsinsin na labay kayo matan? Wan, anak ko. Saan kami agap-apakin ni tatang mo? Nagkinaawatan kami. Anya? Ay pudnaw tinanggagmaw, Berna. Iti saan nyagbayag? Maadaan kayon taon iti adeng. Anya? Ay na, anak ko. Kaya't ko pa iti agsikong. Apo, agdakayat na asawan dita panagis-isam mo, amay lang. Sino nga iti kasi narak mo iili? Jay kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Sika talaga. Tila ibagbagam. Inton kwan addamakang. Oh, apay pay laang amapain ka? Kat isuma ti pudno? Basta,
aguli magkalaang tanarigatan. Abay aya, saan pa yung amo nila kay mo dahi tangar aramidam? Si kakit dimat, no amuna akit saan akong arumrumwar akas to'y. Ay nako, Mayla. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayon ang amo nila kay mo? Delikado. Ay, una yan na dya, Amayla. Awan samatan ti panggap nang agbalbaliw. Way nga rin na. Na ito lang nan samat ang tikas nga ugalin na. Ha? Saan na mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasya pa'y lang aramidan na ti awanan bain. Bagbagaan yung tuman nana. Barang sumrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Hay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na lang. Saan na nga amirisan? Sa bagay mo ti di Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti bangir alapayag na. Irwar na mutlaang ijay bangir. Ay, anya lakit din. Ay na, kunaklakit din no asino ti masabat ko akas lakalansay. Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano nga nung kastoy ti kinakutong ko. No iso nga rod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Di ko namkit di, kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas taan nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pa umay abagyo. Bagyong pipito. Ay na, nagpigsamot lang ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce. Amangan no maitayab ka iti kas taon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbaga ni Mayla kanya, manakaw. Wan tatang. Ay, naimbaglahan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, amangan no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw, nanakaw. Amo tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya Mayla. Wan ngam nalabas mat ngamin tatang. Bayam, mauman tulat ta kaday. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya, Kasla da third ay na. Amin matan ang makita na. Dilawon na sa nakatawaan. Nyalakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka manan. Kas kala aguuyong. Ay na, nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ron. What? Anya to funny iti kinakutong na. Si Kangkit Dimat, sa ludsudang pay laang, nakakatkatawa tamadlaw mit ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na? Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa. Amangan no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang. Ay na, pasensya mo kuman ni Mayla kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latan Wan ngam nalabas ti kasjay nga aramidan na. Apay,
Putan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunot, tadakin ko na. Ay pangaasim man bading. Bagbagam di gayam mo. Tadi nalabsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang ko kankwana. Malalala, Juan Mare, bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan taramid na? Siguro, uray ni bakit ilyang kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Abay man na napanunot mo, di bakit inyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mo't tilangan na gapo iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Ika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uy-uyaw ang babae. Saan mo't anak ka uy-uyaw, ti kinakutong ti may sa tao ka? Anya saan nga ibagbagang mat? Nakauy-uyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tersena kaguyaw. Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mat, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manan makisarag iti other man mo. Sino ngay kadakwada? Ni number 1, ni number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardang ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangagda. Ha? Di ta ka man langan. Saan lang si katuy-uyawan na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawan na maglaang. Anya? Aga, semanday yak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong mi. Ibagbaga na mula ka no. Ako rang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. No siyak at talaga ti saan ang makapagtapal pagsasawak dahi jay kunaktumat. Bayamon ba kay? Bayam nga aguyaw lata. Nututupam nga main. Kaslaawan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutin ni Mayla. Kaslada kurkurang na. Kurkurang iti panunod. Iso asan mo natutupan? Ay, jak amo no anyat karga ti ulo day di ababae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kidi ti karga yung ulo na nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawen ken katawan na. Win nga raud, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina ang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uy-uyawen na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, bagbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana nasayaat. Mabain mo ta. No dabain na kano denggan na ti may baga. Sinong batan matlaangan ni Apo ti kararagkaw? Ha? Sinong batan na matlaangan ti kararagkaw? Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita. Apay, anagsingpot tilangam a makisarsareta kanyak. Ni nana mo. Ita, tadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayat ti sangon-sango, tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao?
Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan ko nga mutimapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kao, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si Kamot, nasubraan ka iti lalaki, iso analukmag ka, kasta ka day. Anya? Kunam siguro, no saan kung amot aramidam. Adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon kin nila kay mau, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot ang kasta, Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. wan nga raw, imbagak ken kuana, nga idanon ko kinilakay na aramiden na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, barang agnakam. Oy, awan na, akurang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay ti reaksyon na, no ibagak anasubraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, kat aglayos, mabalin apagbangkaan. Ay niya, ay unay nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man, numano at tao ti agyan. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kuanay ti kasta. Ay, ostulaag mo tiday, barang agnakam. Isaw ti numero 1 nakauyaw dito lugar tayaw. Wan nga raw, iso ako nakenkwana nga ipulong ko kinila kay natar aramiden na. Mabutang lang nga raw. Anya, Masabat ko lang nila kay na talaga nga ibagak ko naktumag. Tamam maminsan nga agnakam. ibagam, maruwam na dya babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apaw, narabyan ka, Amayla. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nila kay ko. No ibagak mo't anasubraan ka nga iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Anya? Nasubraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man, ta saan laang amay sa wunod-dua ti kasinsinnarak mo, Jiili. Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapo iti kinalukmag mo. Mabwisit akpay ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidang. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka, ngam di kamot kita ang naitabukod mo abagi. Anya lakit din aya, mahila. Pagpungpung-tutinak dayjay a babae. Asino man hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaga nakit din, anasubra anak kanong iti lalaki, iso analukmagak. Ha, tiawanan bain. Anya? Imbaga na day taken ka. Nasabat ko itay ijay kalsada. Iso matan ti bagbaga na. Dayta, nauyaw kan tumangamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa om. Anya?
No ko nam anak ko tung data kurang da iti aywan, si kamet, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki, pakpakawan. Si kakit di mo, imbes nga isakit na, nga makikat-katawa ka mutan. Anya, kasano nga sakit ka nga, katamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan alas sa papay, agsuri kaki ding kadakwada, tani, ibagbagada nga idanon ta kano kinilakay mutan aramidam. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga papanawan na ka din na oras nila kay mo, gapu itaramid mo. Oh, abay akas na di pa nagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa akas ta ka. Itaman pa saan ka nga aguy-uyaw. Sabay, fit kanyak dahi kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, ta kumari ko nang pahin kanyak. Kat awan mat ti kumarik akas kan ka. Awan ti kumarik anauyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, mat saan aya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko idikan ka. Saan lang nga siya ti inuyaw mo Ado kami. Amok day ta kumari. Ngam di ka madanagan. Taagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri mat kan ka Amok nga inuyaw ka. Ngam ita saan? Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinilakay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan kan nga uyawon? Iso apang nga asim. Saan mo kumangar aramidan dayta? Naglastog ka. Nga mabutang kamot lagayam. Kunana la day jay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kuha na no agbalbaliw no saan? Kabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to iti mang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurot ti kasjay nga ugali na. Bay amon, dinapatag, naibagam ti kayat mo ibaga ken kuha na. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad-ad-dalaang amabusbuy si takkan kuha na. Si kamot gayam na sobraan iti lalaki. Ninanamat. Oh, apay katpudno bata. Anya, nagmadiadang ganiti lapayag. Saan na ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan dagiti asawa me. Ha? Ita. Amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kitampay nga umuna day tabagim. Nana, iti kasta, saan da nga isublikan ka dagiti ibatam asao? You know? Wana na, ikarik nga ikatekon ti kasdi nga ugalit. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kuan, madamdamag kuntumanan di taig-igid nga daw uyawam. Saan nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya. Mamati kay kumamot akanyak, nana. Ala, nagkutong kamot tan Lisa. Di kan samot tan mangmangan. Ay nalinda. Si Igudmat anak ko tungak.
Kababagik daytoy. Saan mo akababagi day tali sa? Nalukmag kamit iti panagkita. Anya? Kasla kamitan impasikig abigao ako nada. Anya? Naging pisan day tabagim, Lisa. Ay na, di mo kumamit baybay antibagim Mabibi iti apit mo, no di ka mangan iti adaw. Mang mga anak mo't iti husto. Ngam talaga sa anak alumukmag. Talaga kababagik daytoyan, Linda. Apay nga tatang. Day, Tunggal makita nak ni Linda. Ibaga na nagkutungan ka no. Kat talaga mo't anarapis ti pamagi. anya nga iti insungbat mo. Imbagak akababagi kon tinarapis. Mang mga anak mo't iti husto. Ngam sa anak latamot alumukmag. Ako nak. Ay, di mo latan ikaskaso ni Linda. Lisa, anak ko. Amumot yung tugali na niya, babae. Dito lagdildilaw, tararamidin na. Wan nga ron tatang. Ngam makapasair mo't itirik na numaminsan. Ay, talaga masair tirik nam. Ano pampanunutem latan, ti bagbaga na niya, Linda. Tatang. Malahain, kakidin ida saranti ka na niya, anak mau. Itay pa'y kano, amabisay. Wan, tatang. Oh, papanan nyo nga agina, Lisa. Nakapulis kayo mat. Ije tiyandaan, Linda. Ingka man gumatang iti masapsapol, ije balay. Ay, sus! Nagkutong da ito anak mo, Lisa. Di mo samot pakpakanan. Ha? Agpada kayo anak grapes. Naging pisti ping-ping kan lapayag ti anak mo. Kababagi ti anak ko tinakutong, Linda. Mangmangan mat iti husto. Ngam nakutong lata. Igatangam ngamin iti vitamins tapno rumawat amangan. Nagalas akitaan no nagkutong. Ha? Amangan no agahin iti napigsa. Agpada kayon amay tayab. Anya? Ay, piman kayo mo't nga gina. Nagbit kayo, muta nakitinda iti anak mau, Lisa, anak ka. Wan, tatang. Jay mo't lakasapulan tayo at iginatang mi. Ay, Ngay, apa nagsinay ka ngay. pampanunutak dagiti ibagbaga ni Linda, tatang. Anya man ang timbaga naking kaya. Jak kanu pakpakanan anaimbag ti anak ko. Iso nagkutong. Anya? Agpata kami kanu anarapis iti anak ko. Iso nga agpampanunutak, tatang. Anya nga iti pampanunutan manak ka. Kababagi mo't at talaga ti anak ko tinakutong. Saan kami pa'y matalimukmag? Ay na, patpatyam to madaya Linda. Di mo unay pampanunutan, nagiti bagbaga naking ka. Nga makapasair mo't itirik na, tatang. Laplap-tak lang ti agsao. Tapno saan mo't amasair tirik na na. Wan, di mo latan tutupahan ti kasking kwa na. Agsakit lang ti ulom. Anya kamatan sami, nagrawat ka mangan. Magbisina nga rod. Napanuga ka nagapoy, ti trabaho ko. Day talatan mang mangan ter aramidom. Apay, saan amabannog day tangiwat mo ngagngal-ngal-ngal? Stop talking. Amang mga anak, sumanao ka. Nagbit amay bus ti bagas kan si Daan, gapo iti kinarawat mo amangan. Na! Mangibati ka iti si Daan tanurabi ay, di mo ibusan amin. Panunutom ti kadwam Ne, si kamot ti lumabas dito'y paraangak, unyol. Wan Linda, lumabasak dito paraangan niya. Ay, mabit lang, unyol. Oh, apay ka di Linda? Aday bagam? Ay sos, makalawas lang adi ka nagawid dito lugar tayo. Nagadun ti kaapa ni Lisa nga asawam. Anya? Man nakiapa ni Lisa. May sa akong akaapa na. Gurguraan nakngawang gagapuna. Nay, saan mo't aman nakiapa ti asawak, Linda? Itaman pa yung adda kaapa na? Ay naunyol, nagalas ti ugali ni Lisa nga asawam. Nagsintir pa'y. No adda di na magustuhan asarita, sintiran na mutan. Ala,
Bayam takasaritak ni Lisa, Linda. Pasensya kan, no addaman madingin naramid kang kati asawak. Also amin nga imbagbagakan ka ni Linda, onyol lakay. Awan di ka apak dito'y lugar tayo. Ay, kun kat apalso dagit imbagbagana, Lisa, bakit? Jakpat yun na maaramid mo ti bagbagana. Jak ugali ti makiap-apa lakay, abom dayta. Ay kat amok bakit? Nasingpet ka nga asawa. Jakpay nakita nakiapa ka kadagiti karuba. Talaga mo't lakay. Nagalas nga ugali dayta. Saan niya agbalbalew ni Linda? Nagalaslat ta, ti ugali na. Nakut-kutong may tasimang patnunyol nga asawam, Lisa. Ha? Kasla di pig-asa ti rupa na. Naparigat siguro ti bagi nang agtrab-trabaho iti construction. Kababagi mi tinakutong Linda. Sigod mo't akas jay ti pamagi ni Onyol nga asawa. Ad-adda itan akimutong ni Unyol. Nagngisit lang arudan, ad-adda pa'y ang imisit. Gaputa nagpudot iti ayan nang agtrab-trabaho. Ha? Sa bagay, agbagay kayo launay kini Unyol nga asawam. Agpada kayo anangisit. Day talang ngipin niyo, tinaputaw. Anya? Kaanakan Lisa, di mo ipalubos nga uyawan nakalatan ni Linda. Rumbeng amasursurom ti lumaban. Jak kayat atutupan ti kaskan kwa na, anti. Amoy umatan ti ugali dayjay, babae. Wen nga masansanan nga uyawan na ka. Sana dakas, no maparik na amat basit iti nasakit asao. Anya? Talaga asansanan na timanguyaw kada kayo, no baybay amlatan. Anti? Agsaksakit latan tirik nam, gapo ka dagiti nagalas nga ibagbagana. Dumngeg ka, taisuro ka, no anya ti rumbeng nga aramidem. Nilindamot ana uyaw ti lumabas diti paraangan ni. Nakapulas mat. Sa di nga tati papanan na. Dayto yun ti gundaway ko. Tapno mabalas ko mat. Aramidak ti insuro ni Auntie Caridad kanya. Daytan. Papanam, Linda! Mapanak makitsenda, Lisa. Aldaw nga minti tsenda ita. Mapan ka makitsenda, akas tati langam, Linda? Anya ti kayat mo asawan? Kasla ka latay nag-lipstick akarag. Anya? Italaang makakita iti na make-upan akarag. Nagdadakkel ti matam, ngam nagbabasid mo, tilapayag mo. Anya? Ay no saan lang adakas ti mangdangran iti tao inaramid kon. Asino ti kaguram, Linda? Dayjay Alisa, kunamlan asino agsasaw. Apay, anya tinaramid na kang kaya? Inuyaw nakit din tiyawanan bain a babae. Anya? Kunamlan iso ti kapintasan dito rabaw ti daga. Pwe! Ay, aguri ka man. Anya timbaga na, ta apay akas taunit ti pungto mo. Imbaga nakit din akasla kanon na lipstick kan akarag. Anya? Apay ngay akatawaan nak sa me. Pasensya kan Alinda. Agrup-rupa ka di akarag sa me. Sungbatan nakman. Ay, jay Apay adi ka makasungbat. Agrup-rupa ka di akarag kuna. Saan Linda bakit? Saan mo karup-rupa ti karag? Jay karag ti akin karup-rupa kan ka. Anya? Nilindamot ti masangpatak di ka tersena. Soft drinks, kan tinapay ti ginatang na. Ay,
Umasidag akon kan kwa na. Si kamot imasangputak dito tersena, Linda. Ha? Punak no tao lang ti agmerienda. Uray gayam mo't bakas agmerienda mat. Anya? Siyak ka di ti pangibagbagaam iti bakas, Lisa. Awan mo't sa bali a bakas dito yan niya. Ay. Diyak kayat day tangay bagbagam, Lisa. Nay, di ka kumamot agpungtot Linda. Ibagbagak laang mat tipudno. Anya? Ay sus, nagalas. Ew! Anya tinagalas asasawam dita? Nagdakkal ti bagem, ngam kulapit mat dagiti saka ken imam. Nagbasik ti ulom, ngam nagdadakkal mat ti matang. Anya? Sinalbag day ya babae? Awanan bain? Kunamlan asino nga agsasao? Ha? Asino man ang tika, Pam Linda? Daya Alisa Nagalas ti ugali na. Inuyaw nakmanan. Anya tinbaga na yamanan. Kasla ka no grup-grup abakals. Kat agpay, anya, imbaga na tikasta? Katuan, nagbasit ka no ti ulo. Ngam nagdadakkel ti mata. Anya. Saan ngaglablabos day kay tatalaga adis nugak tingiw-ngiw na. Ay, aldawan, kartingak ti magna. Maladaw akong iti papanak. Sapay lang, pudot ti panawan. Lisa ti masabat ko iti danan. Liklikak ti awanan baing a babae. Linda! Mabait laang! Diyak ti kaskaso. Kaslaawan tinang ko. Makaamukay ti biyag mo. Mabait laang kunak! Ada ibagakan ka! Sinalbagan ang babae. Umasidagan kanyak. Anya nga't manan ayat ibagana. Apay alikliklikan nak, Linda. Anyat ibagam ayakan niyak, Lisa. Awan? Sinalbag ka. Awan mat gayam ti ibagam kanyak. Apay nga inayaban nakpay laan. Na, apay nga gnirsi ka. Anya ti kayat asawan ti panagnirsem. Rumwar ka, kasta tilangam, Linda. Anya kumati parikot itilangak, Lisa. Kas kala agrup-ro pa ako laaw. Umatidog day tasipit mo no makaungungot ka. Anya? Inyarig nak iti kulaaw? Wan, Linda. Uray anya nga ti aramidam iti pagem. Nalaad ka lata. Anya? Uray make-upam aging gadita tenged mo. Saan nga agbaliw tilangam? Si kalata ni Linda. Abarda ngisik. Kan, kasla na gumukan ti tukling ti buok na. Anya? Manjakaw! Jakayatan ti Romar! Nagsangit ti magpakakanyak na Jalisa. Nagdagsan ti barukong ko. Di ka man nagsangit dita. Saan ka di nga aramid mamutlang dita? Nakakaasi din ni Lisa nga uyawam. Inramraman mo pa iti pamilya na. Sami. Tungkol agsabat ka idi kan Lisa. Uyawam. Kastamutan nga uyawam ti anak na kinti asawa na. Sami. Masakitan kami lagayam. Di nagbalatakan kater aramidum iday. Nalabos ti panang uyaw mo idi kan ni Lisa. Sami lang ay. Iso ngawang karbo nga magsakit, tinakam na. Aramid mo idi. Ito, sikati mabalsan. Agsakit tinakam mo. Karamidam bakay. Kastawi, denggam. Agsingsingpet kan. Wun! Apay nga imay ka diti balay, Linda. Imaya, gaputa kayat ko tagki daw iti pamakawan, Lisa. Ha? No, anyaman dagiti madi nga inararamid ko idi. Pakawanan na kuman. Linda? Inuy-uyaw ka idi. Kastamot ti pamilyam.
Nasakit gayam ti mabalsan. Ita, ammo mong tirik na ti maoy-uyaw, Linda. Di ka madanagan. Gaputa kun kunaklaang dayjay. Ha? Imparik naklakan ka, noan niya tirik na ti maoy-uyaw. Oh, nasaya at naka-Ameriskan. Wan Lisa, naka-Ameris akon. Jakon ulitin dayjay nga inaramid ko. Agsingsing pet akon. Ala, pakawanan kan. Kat pakawanan nakmat, no napasakitak tirik nam. Wan Lisa, agpin nakawantan. Madigayam ti aguy-uyaw. Gaputan na sakit mat ti mauyaw. Amok itan tirik nana. Ha? Nakapulas kay matatang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Ay, kwa. Adamapan ko gatangan ni Ili. Iso nga inton sumangpet ni nanang mo. Ibagam nga danapanak, wen? Wan tatang. Ngaman niya ngamin ay hati mapanyo gatangan. Basta, di mo mutlaan mo. Ura ibagak. Anya? Malahin na ko, nanak ko. Urayam latan ni nanang mo, asumangpay. Wan tatang. Nay, apay nga agmay-may saka, anak ko. Apay, awan ka di pa'y ni tatang mo. Si Mang Peten nanang, ngamrimwar manan. Adda ka numapan nagatangan ijay ili. Anya kano ay hati mapan nagatangan ijay. Salsalud-sudak nanang, ngam di namot imbaga. Salud-sudan yun to ano sumangpot. Anya nga tati mapan nagatangan ijay ili katrumabiin. Ala, umay kan ijay kusina anak ko. Mangan takit din. Adda in take out ko amakan. Maudin to ang mga nitatang mo. O sige, nanang. Ay narabiin Joshua. Ngam rosaryo, tinapan mo ginatang ijay ile. Wen bakit? Isulat ti gagara ka na pa ni Ili. Nga uray rabi. Anya? Gimatangak iti dua rosaryo. Iso da ito, iti maysa. Kita mo. Inkwintas kumutin ah. Ha? Kanya maysa, inkarga ka jay sango ti motor. Anya? Ne, itaman pa yan na panunot mo agumatang iti kasta? Nakaskas daaw. Si Kaki dimot bakit? Kit gimatang ka, taimbag lang amang bantay kanyak. Kun kastamot tan iti motor ko. Nang runa kit inaldawak arumwar ama pa nagtrabaho. Kat nasaya at nga ron ano kasta? Wen bakit? Madlaw ko ngaming kay. No marabyanak. Kasla addal alya iti liklikodak. Kasla adda umang angkas. Isuan na panunot ko ti gumatang iti rosary. Bakit? Agasam manday ta pare. Adamat rosaryo nakabiti na, hindi tatanggid ba? Ay katuwan mo ta pare, apay kapoy. Talaga adi madlaw ni bakit mong ado ti chicks mo. Gaputa kunti rosary ka mo tayo. Ayun pare. Saan lang nga da ito'y tingag ko? Dapat ijay motor ko ah. So asaanin na talaga makadlaw, di bakit ko? Amum talaga ter aramida, no maipapan iti chicks niya. Aramida mo aminan. Tapno saan ang makadlaw ti asawam? Ay, katuwan na pare. Nariga tayo, nubilang lang. Pre, siguro nagsinarak kay manan kanila niya. Wan pare, nagsara kami di kalman. Kat inton malam, ni dali mo iti kasinara ko. Anya, dali. Di bakla nga dain naman na. Wan. Ay, unay kan. Ay, sus, pinaggigidan mo, pare. Ay, numaamuan ni bakit mo dahil tangar aramida, di alam mo. Saan na maamuan pare? Ngamin, adda rosaryo iti tenged ko. Nya? Ay na, agyaman na ka. Kunat mo di kan umay, darling. No imbagak nga umayak, darling. Umayak. Mabalin ka di mo tasan. Sa bagay, awan mo ti malagip ko a promise mo, adi mo tinungpal. Kituan, anya kalaki din na ya. O ala, uminom tangaro din, darling. Sana bale, sakti agbayad iti amin nga inuman kin pulutan. Just drink. Ay,
Dapis ka talaga. Ayaw na nyaman na. Basta parakan ka. Anya ti ko na, mare. Gimatang nilakay mo iti rosaryo? Wan kumare, dua ti ginatang na. Ay agasam man, mare. Nangibitinan na ngay. Jay maysa, inkwintas na. Kat jay mo't maysa, imbitin na iti motor na. Kasta ka di, kumare. Ay na, naimbag ka pa'y. Adda makitam ang nagbaliwan ti asawam. Agasam man day ta, gimatang iti rosaryo. Iti saan amabayag, mapanto ang simba day jayon. Ay na, sapay la ko mga rod takasta, kumare. Ay, nilakay ko. Ay na, awan lat amok iti dayjay. Ang mga nuag kuyog-yog no makaigam iti rosaryo. Ha? Wen, kumare. Iti kasding ugali na. Amang nginom lang arudan, agkakanat pa'y dagiti babae na. Anya? Wen, kumare. Iso nga awan namnamak nga agbaliw pa'y ti asawa. Ne, nga trabein. Ngam apay nga tangawang pa'y ti amam. Wan nga rod nanang. Kasla rin na biimatan amala daw nga agaw awid ni tatang. Wan nga rod. No sa dino nga tati papapanan na ah. Ne, adag tuk-tuk-tuk. Amang ano isuraytan. Kakayon ti bangilukat itiri daw nanang. Mabuti nga. Amang ano saan ani tatang. Apay, Joshua, kanayon ka magta na marabyan? Ha? Ay, bakit? Adala nagdagasak. Aniya, nagdagasam ko nam? Amangan kit demat no ada babaim ah? Ha? Ay, saan bakit? Saan? Anya kita babae ngayon kay bagbaga. Awan babaik bakit? Naginom kami lang ijay balay ti maysa kumpare. Nasaya at no kasta. Amon bakit jak maaramid ti agbabae. Amon mait nga orela dua ti rosaryo. Maysa iti tenged ko. Ken maysa mait iti tenged ti motor. Sapay la kumatapod no lagi ta nga ibagbagam Joshua. Maamwaklaan no sa dino ti papapanam ah? Maputad ko talaga dayta. Bakit? Ay ka naimbag man, ta saan na makadlaw ni bakat mo kan ka, pare? Saan pare? Agat atap mo, magpatinggalang iti at-atap. Anya? May isa lang amin ti adda iti panunot ni Nanet pare. Tiyak maarami, tiyak babae. Kaputa nasing pagata. Ngamin, adda rosaryo iti tangad ko. Kan addamot lang iti motor ko pare. Ay una yan. Biliba ka talaga kan ka. Kabailam lat nga agilimad, iti palimad. Ay, katuwan na pare. Apay, kapoy ako na. Kahit, agsarsara kayo kadipay kanilablay? Ay, una pare. Iso na lang, mamindwalangan, iti makalawas, no agsara kami. Anya? Amamutan pare, no mabalin la ko maapagduag ti bagay. Ay, inaramid ko na. Saan lang amin kit adalablay, kandalay, ti kasinsinara ko ita. Adda na inayon pare. Anya? Ni Prise. Diyan ngay, kadwamot lang ni Dalay, ngagtabtrabaho ijay bar. Ilimlimod mi lang, ngagsarsara kami, pare. Tapnusan ang maamuan day jay abakla. Anya, ay apaw, pinaggigidan mo talaga. Wun, tinapatag, saan ang maamuan ni bagat ko? Kasi ti kunada ka rodain, mas maraming babae, mas maraming swerte. Sigurado kayo iti dayta nga ibagbagayo, Manong Randy? Ay na, wen, ading doon na. Sigurado ak. Ay, diyak ko makayat nga ibagang maasyanak mo't kanina net kahit. Awan apulos ti amo na maipapan iti saan anasaya at ngar aramida ni Joshua. Una yan ni Joshua. Kunaklakit din no nasaya at ti panagpampanunot na. Kung dibitin iti rosaryo iti tenged na, ken iti motor na,
Ngam babaero matlata. Wan nga ron, saan la ang may sa? Uno, dua ti babae na. Talo pa'y Anya? Wan, dua a babae kan may sa bakla. Uto-uto mo ngamin di bakla. Gaputan na tayo ni Joshua. Apaw, ilibre na amin na yun. Ore, mano aribaw. Anya? Ay sus, saan anasaya at daytang aramidan na? Kaasimat ni kumarik. Ay, ibagak daytoy kan kuha na. Wan, ibaga ma. Hindi mo ibagbaga. Asyak tinang idanon. Wan! Dimat no ada sa bali a babae, malaksid kanya ka darling. Ha? Ay, kwa. Awan, darling. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Promise. Nasayat no kasta. Mala, agorder ka nga rodan iti inuman ta. Anya ka diti kayat mo nga inuman ta. Ibagamla, siyak ni makaammo. Ore anya, basta arak. Si kakit di man. O sige. Mabit lang ang pang-asim. Tadi ka nagparten. Itulod na pa dagos ko. Iso a kontrol ang ti inom mo. Wen ka di. Don't worry, darling. Ala, hindi kita gorderan iti arak. Apaw, naimbag man ta nakaawid ka pa, Joshua. Ha? Kwa. Anya? Panunutong pailaang no anya man ang tiirason mo? Ay, saan mo't bakit? Anya kalaki din na ya. Siguro, adda babae man niya. Si kakit di mo't. Awan, bakit? Nasingpwet dahito asawa. Anya kalaki din na ya. Among mo't din bakit? Orela dua ti Rosario. Iso apat yung matibag bagak. Awan babae. Kunak manen, bakit? Kat, anya nga rod agapo, akanayon ka marabyan. Naginom kami lang, bakit? Kadwak mo dagiti ko kumpare. Ay na Joshua, uray agbayad ka. Jackpot yan day tanga ibagbagam. Sa bali ti agparparig na kanyak kat. Maamuak lang nga dar aramidom adyak magustuhan. Putdok day ta, kunak tumat. Anya? Naimbag tanadanon ka dito'y balayo, kumaray. Wan kumare, naranaam nga awan na panak kita. Awan nga min nakitang danak itakat. Kasta, ay namare, imayak tadda na patig nga ibagakken ka. Ha? Anya na ita? Makapakigtot ka mat? Pagsayaatan ka de? Saan apagsayaatan, kumare? Amok apagsakitan ti ulom, ngamnasken amaamuam. Ha? Agkakanat met gayam ti babae nila kay mo. Ay sos, adda na kaibaga kanyak. No di mo pa tiyan, surutem nila kay mo ijay ili, ijay pagiinuman. Anya? Saan laeng kano amay sa ti babae na? Uray dala talo, dua babae kan may sa abakla. Anya? Pudno talaga ti atap ko kini Joshua. Mas daawak ata apay akanayon mo tan amarabyan. Tiliwam ti asawam mare. Saan anasaya at day jeng aramiden na? Di nala pinanunot ti anak yaw. Oh, itaman pa yan asapa ka nagawid, Joshua. Ha? Siguro, naamwam nga amu kung ti aramidam anya. Bakit? Awanan ka itibain? Salbag ka alaklakayan? Apay at tinong panak mo ten, bakit? Kundi bitin ka iti rosaryo di tatangad mo. Kun ijay motor mo. Gayam ano ti babaem? Salbag ka talaga? Anya? Asino tinakadamagan manan iti dayta, bakit? Awan bibiyang mo no asino ti nakaibaga kanyak. Awanan ka itibain? Agasam uray dalatalo. Dua ka no a babae kun may sa abakla. Ha? Alaom amin akawas mo dito balay. Amin agargarot mo, agtalaw kan! Ha? Ay, bakit? Awan na mo ka papanak. Ay na, Joshua! Anya nga awan? Ay kat,
Agsisinublatom ang awidan dagiti babaem. Salbag ka hide. Ay, kasta unay apa nangidaydayaw ko kan kaga putak kundi usar ka iti rosaryaw. Ngam gayam adu babaem Ha? Di ka laagbain. Ala am amin akawas mo. Agtalaw kan. Awanan ka itipain ang lalaki. Ha? Apay nga tinong panak madlatan, darling. Di ka man aging didi nga awan amom. Ha? Imbagam kanya ka saklaeng, awanan sa bali, gimulbod ka. Kwartala ti kayat mo kanya. Kundi bitin ka pa iti rosaryo di tatangad mo, ngam, ay, saan mo't gayam ta ulbod ka? Ay. Imbagam pa'y kanya nga awan ti asawam, ngam adagayam. Ay, kwa. Pasensya ka kuman, darling. Gusto ko man. Agsarita tayo, Jerwan. Nakababain nito yung ano ti tao? Awan bibiyang ko. Pakaragsak ak ti pa nakaibabain mo, salbak ka. Nya. Tayta, gapo iti kinaado ti chicks mo. Uray may sa awan nagbati. Ay, uwin nga rod, pare. Jak amo no ape, adi manon nga min ka ni bakit ko? Di mon pagparikutan no asino tinangidanon kan kwa na. Among matayin, adulat ta ti tattao makakit-kita kada kayaw. Iso adi mo amo no asinaw. Ay, tinapatag kita na amuan ti asawam. Ket tapno agbalbaliw ka. No saan ana amuan ni nanit day tangar aramida, sigurado nga itultuloy maw. Pare. Mga ma, agbalbaliw kan. Ipakitam kumamit anasaya at ikinatao pare. Tapno at damat pakakitaan kadagiti ros-rosaryo nga ibit-bitin mo ititanggad mo. Kaditi motor mo. Saan lang nga ibit-bitin. Tapno saan amadlaw nga dadakis nga aramidam. Maawata ang paray. Ay, uwin pare. Maawatak ti kayat mo asaway.